Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu te in jawa in chibai kan buk thau chawa kumsang hi somni pathum August ni khat kan lo chuang kai ta pathian ruaina in August thla hi lim taka mang thau turin du sakna kan hlan thau chau ani mei ni thuma tanga Manipur state ta tharum thoa in ti boina chuak ta kha tun thla August thla hi athla thumna ani don ta August ni thuma hian thlathum atlinna athlengchia dona Thishan tam tak aluanga Manipur state chunga hian dan bo chiat na lian tham tak tak athenga mase BJP kai khruai and Biren Singha sarkar Manipur state sarkar hian law and order nasa takin lo chamna atoka dan le thupek ken kona zongjonga hian a lo cham fai vekani ti hi zirchiang tu analyst ten hanjir chua dan ania mase heng dan le thupek ken kona konga lo chamna lian tak tak mai Manipur state ta kan hu mek hi communal chief minister and Biren Singh hian athil tum reng wangle law and order in omzia anei lo na hun Manipur state ta hian athil tum alhen chuak meka athil tuma hian a hlotling mek ani tin soila adik thei tho bokin a hriatani heile chan hi torna le mi puita thi na te thishan in chuaton na te ruk na le kho hal le in hal na te bekin tam tak hal le ti chiat ani na te hian Birena hian keima mo phurnani tin in nudo tumlawin chief minister ani na chu ala chal zui zel ngama khovelin meitei mi puitele Manipur state ta chief minister and Biren Singh meitei CM hi andem thu han soi sup supa ma se hete chung hian chief minister ani na tanga in nudo hi tun thleng chuan ala tumlo ni in a hriata in nudo atum lo mai ni lowin mei ni thuma buaina a chhuatan tirvela imphal khopui chunga zofa te chena mun rang swa sama meitei mi puite nassa taka a haltira ati chet sakang khan imphal khopuya acha danang che khan more khopui poimo takmai Manipur state chunga chuan boundary nai takaom Myanmar ne na in sum don ton na border trade lian taka hankal puina mun morea hian zofa ta chu control vakin he khopui hi opa imphal khopuya acha danang mai khan more khopuya hian chet atum niin a hriata heiwang hian boina lian tak tak athenga zofa kan unaw abik takin meichia ta chu tlaiwar warin meitei sipai ho lakatanga ven him tumin kongpui andanga harsat na antok mekani tun thakalta July thatop lampanga tangkhan Technopol district headquarters meitei sarkar chuan and Biren Singha thupek muin sarkar sipai Manipura India Reserve Battalion te Manipur Rifle Battalion te mi somrukle pasari veljat ta chu morea hian thonlu beltumin anral thuam famkim nen aron thon chuaka Technopol district headquarters hian anron thleng phota mase helai munatanga anchuak le tur hi Technopol mi puite hian more hanlu thailo na turin kongpui hi hunrei tak chung andang ta chun jan zomin heng meitei sarkar sipai ho ta hi more han thlen thailo na turin kongpui dangin han venga han riat chil ani hetianga meitei sipai ho ta dang hian zonu ho ta chu kongpuya an riak top maya chun jan zomin tun thleng hian an la veng zuita ani kan thu don na ten report an pek dan chuan hetianga meitei sipai ho IR battalion tele Manipur Rifle Battalion te lodang chatur hian mipui pung khoma kongpuya riak thrin hi engtiklai poin mi jatni atanga jalivel chu antling deuh ranga tichuan meitei sarkar and Biren Singha thilrom han zongjong ta chu harsat lian tak pakhat athlengta nimina report kanron peka khan Technopol kaltlang hian bordara khopui lian tak mai more pan hian Gorkha regiment ta chu motor somle pasari lai main anlut langta more hi ven him antum ni in report ania more khopuya mipui chengtele Technopola mipui chengte hian hetianga Gorkha regiment te anlut ta hi anlolom lea welcome banner nen anlong muak ani kha tichuan Manipur state IR battalion tele Manipur Rifle Battalion te Technopol district headquarters
morelu tura ronin chop chuak ta chu an chi a in han boi zuita morelam panga hian kaltlang theilovin tengna polmi puiten kong pui hi thui tak thleng han dana kong puya an riatla ta wangin engtiklai main kaltlang na hun an nei thei ta silawa ma se kirle don sela zofa pasal traten han lo bayang ti an hlaubok sia ti chuan tengnapal district headquarter a hian kan thu don na ten han soidan chuan tang khangin engma ti theilovin hanom ta ani ole chanchin thardanga kan lu main Manipur State Zofa te frontline tana Rainbow Mizo Channelin ve bur kan khonmek hi update han nei le lok taila Zofa frontline om te hian ei tur trapo andong thei tolova frontline a mun ngai atanga kan thu don le Eastern Command Froi tu anma ni volunteer te enkol tu te nen ngai atanga kan thu don na ten an soidan chuan amma khachuan sa te po anai tir thina ma se tu na chuan mi pui sum thole tranpui na tling kho matang tein heng eile in tur tha te hi pek thei ani tolova an chotan hian bu chiar te pek thrin ania frontline na duty mithan khat ta chu an chung ten eile in tur hanron tum saka chung mithan khat mitlem te ta chu tlema eile in mutha thei deu te ania abak zong duty posa mek te frontline na duty te hian eile in tur tha ama ang khan han hu thei tolawa tin melma meitei ho an kanalama sailum lampanga in dai lo na lian tak anaya chuwang chuan hengan harsat na te hi phuruk pui hani thaina turin Rainbow Mizo Channel chuan thanem ngai takin ve bur kan han khon taringot maya voin hi ve bur kan khon tran tiratranga ani lina ani don chia mi thanem ngai le tlom ngai tak tak ne na tangin sumle pai voin chun dar som pani thlenga kan don to jong jong hi awain cheng noili sangthum zaruk samkole panga atling toa ma se hei hi frontline na duty volunteer tam tak te tan hian omjenei tham hani ri don lova sumle pai hi hei aya ale tam takatam hi mamo ania chuwang chuan kan unau zofa mizoram chungle pona cheng jong jong te donation hi ron pethau turin kan som chawa tranpuina sum hi Rainbow Mizo Channel point mundanga kan lo penual toa ma se mundanga kapetoni tia kut kongko mai lovin he tranpuina donation kan khona hian tranpuina tur sum kan thayang ang tamlua omlo tlemlua omlova mizo mi pui jong jong te ram chungle rampona omte video kan tarlan gpay number 986225411 a hian gpay manga ron petrol turin kan som chewa heiba kai hian application dang mangtetan upi id kan ron da boka tin paisa transfer na application mangvelo tetan bank account detail kan ron da tel boka kan tran rol chuan Manipur State ta zofa om tetan hian omjanei tham khop sum hi atling khom thei ngein kan bai saya chuwang chuan thei top ron chua thau turin kanin ngenin kanin som tak meu ani ole Manipur State chung boina chungchanga khan hanlut chunjom le taila Tengnapol District chunga Communal Chief Minister N Biren Singan hatir chua India Reserve Battalion le Manipur Rifle Battalion te member somruk le pasari zat mai anral thum fam kim ne na engma ti theilowa malam pan theilo le imphal lama led le theilowa hetianga antang khangta ka wangte July tha chonhulam panga kan chanchin thara kan ron report to ang khan kangwai frontline le ache vela anral thum fam kim ne na meitei ho ron thok chuak khan nunna enge mozat an chana wangin meitei mi puite an thinrima chu thinrim na chu imphal khopuya nizan khan air chuak le ta hei hi meitei community social organization CSO tia an saitrin group thren khatten mithizat an hriata wangle Tengnapol District chunga an sipai tangkhang mek ta din mun an hriata wangin mi puite an fui pornin hriat ania tin central lampangin demna nasatak mai opposition party telakatranga anto mekte parliament monsoon session po mumal taka kal hlei theilovin opposition party ten Manipur State boina chungchang ringot thi anril ruwa awm riwangin parliament rural hi akhai laktaboka tichuan central hian heng borok rang nekna anto wangin Gorkha regiment te hi Tengnapol District Kaltlangin More Venghim Turin Hatirlutani in Hriat Ania Nimin Lama report Kandon Peka Khan
comment lama Gorkha regiment anum lawani ti kha soi aom nuala Gorkha rifle ta hi regiment sang thenani ti hi clear to 10 in lo hriat thau kan dua akal dik takata hi Gorkha rifle chunga 4th regiment te ani ti chuan kan kwal thui ta deuh hleka hengte wang hian meitei mi pui ta thin rim na chu aso sang zol ta ni in a hriat boka nizana khan imphal khopui chunga boina lian tak mai ha chuak ta mi pui lungoi lo ta hian kot thlera boina an siama heng mi pui lungoi lo ron thok chuak ta hi tu tenge a organize tu nia tu tenge an hroi tu te tiro chu hriat mai thei ani lowa imphal atanga kan thu don na ten han soidan chuan nizan dariat vel atang khan buaina hi a in tran towa police ten buaina hi me mi tumin thei top man chua ma se he tianga mun khata buaina lian taka a chua mek lai hian nizan dar kwale a chan ve hapel nu dewa khan meitei mi pui thin rim mi thren khat in hor khom ta chuan Imphal East district lampanga tharum thoa chet na an chok chuak ta ani kan thudon na ten an soidan chuan Imphal East Manipur State Police Commando te omna mun complex bulloka kanan vengle zomi village chu hal anita ani hetianga an chet na mun hi minuthong mun ania Imphal East district chung ani kan thudon na ten han soidan chuan helai muna hian in paruk veljat chu hal chet vek ania meitei hoin hetianga nizana in han hal ta hi buaina achua tran tiratang khan Imphal khopui chunga hian omngam tolovin zofa ta chu an chenna tangin mundanga an sahim na jongin an tlan chhia an bungrole an thil nei hlu tam tak ta chu in chunga hian hala om vek bok ani tichuan meitei ho hian Gujarat state ta Hindu le Muslim ho in ti buainang mai khan thil an thlentir le ta in an halma hian in chunga bungro hlu le thil hlu omang ang ta chu an ru chuak vek phota ruk mang meitei ho te hian hetianga zofa te in an suwa sama in chunga tanga thuthleng le thil thra te an zon chuak lai hi anem ngena tur video footage po mu tur aum boka tichuan hetianga in chunga thil hlu te an lak chua zo vek nuwa hian kanan vengle zomi villa hi an halta in paruk vel chu akang chevek ani kan thudon na thren khatten report an pek dan chuan nimin lampanga khan meitei meichepol engemazat te in thlung khomin chung ho ta chuan meeting an kawa he meeting a hian meitei nu ho ta hian August nisom le pathuma hian meitei mass peace rally nei turin ruam manna an siama he peace rally an nei na hi an area chin chau nilawin zofa te chena area lamka te kangpok pi district chunga te lu antum dona he rally a hian engpoi nge khoi antum ti chu hriat niloma sela he rally hi kalpui tlang ngei antuma peace rally tin a ming hi vuama sela rally hi kalpui tlang tak tak antum dona ni chuan peace rally nilovin an plan dik tak zok hi chu violence protest ani nge in hriat ania zofa ten an luat chin area chunga hian meitei nu ho hi engming po vuama sela zofa te hian lu anram tin harinom lawa chu tiang bok chuan zofa te hian peace rally tia ming voin Imphal khopui chunga hian zuklut ta sela an vain han lo tha vek lo chuan khovela thilmak athengang tluk ani hialo me kan unau zofa te thinrim na sosang takle karmasa kangwaya inka na raplak tak maile lian tham takawang khan zofa pasal thata jinga nunna chan kan nei pha boka liam tur thren khat anom nual boka chu wang chuan kan pasal thata mai nilovin zofa mi puite thin harim wanglai tak ania meitei nu ho hian an du chuan an area chunga du tokin peace rally hi kalpui sala zofa te luachin area chung abik takin kangpok pi district le lamka district chunga te lu antumani chuan danglam taka thiam in chantirna ni pa forma buaina cho chua antumani ti hi chiang takin alang sareng ani heti lai hian lamka lampanga tanga thu kandon dan chuan voin hian lamka Imphal khopui chunga Indian Army how to lu tak Inspector General Mantipugri muna omek chu Ronkalin CSO Community Social Organization Frank Cookie Student Organization te All Tribal Student Union Manipur te Zomi Council le Zomi Steering Committee te Indigenous Tribal Leader Forum ITLF tele
joint student body te an zawai hian meeting nei puin thu soi ho pui atum dona Indian Army Inspector General hi Roman lokang chuan zanin hian lamka aria kanga ti chuan naktuk lampanga lamka frontline David Triak tina mun langza hatlo don ni in report ania mase langza hi atlo ngei don em tiro chu chiang takin soi thei ani rilova voina hian eng tiangin nge meeting anaya meeting a hian eng ang thutluk na nge han siama zofa pol thang te hian eng thu nge han lo thlen ti hi chanchin kan bot sailai hian hriat man ani tari lo ani nimin pialam panga tang khan tharum thoa in ka ton na lian tham hi atheng lawa hei wang hian buaina hi are in amit tatial tial ti na ani lem lawa tundin muna hi chuan buaina lian jok ron chok turin thlipuina tak ron thok turang main ain mung chhotan mek ni in ahriata Manipur State buaina hian hun rai jok aw mai thaya centrala sarkarna chalmek tu BJP le atho puite hian parliament monsoon session kan en chuan Manipur State buaina ain tuna scheme rang modian hakal puimek man ki batte Forest Conservation Act Amendment Bill 2023 te rural na anchan tiratranga ti tlang anlo tumto UCC Unified Civil Code ti vela hian anril ru han pezok ni in ahriata chu tuntrum Indian Parliament monsoon session han boro ka tang hian alang chiang viawin ahriat bok ani Imphal khopui chunga boina chungchanga khan hanlet le lok taila nizan dar kole achan ve apel nudawa commando complex bullok zomi village le kanan venga inte an halai khan voina Imphal atanga kan thudon na ten han soidan chuan Manipur Police Commando ten enroll na an nei lawa thir tua antang ringota boina hi thelmi antum lawani hetianga in hal tuma anin hor khom chung hi harai hlea commando te tan hian andu chuan dancha man anirenga minuthong Imphal isa hetianga in an hal ma hian bungrua hanro chuaka anin hal tur chunga thillu anlak chua chung ringot po hi hun arai hlea chuwang chuan hetianga ininge mozat an halma hian dan man anirenga mase Manipur Police ta chuan engma tidulovin dan antum lova mipui te hi andu tokin police ta mit muwa hian an chea tharum thona an chok chuaka ruk na in bul antrana ti chuan in tam tak in paruklai mai chu in lutak tak le lian tham tak te ania hal chiat vek ani zuita ani kan video lo thil thin tu ten trong tanga puang turin min bai sai thina kan sai to thinangin Rainbow Mizo channel hi zofa dulian trong hrethiam jong ten chanchin thar kan hriat theina turatana kan buat sai ania tin trong dang English le Hindi te ron puang tur hian harsat na kan nei deuh hlaka Manipur State chunga buaina chungchang kan ron puan rang hi evidence afin fiana kan nei china piang chu Kovela media lian tak abik takin Western media tele US media lian tanena document nen kan thon thrina apun po anron puang fo thrina hei hi a effective jok ani kan video kan ti top main donation chungchang kha hanpong le lok taila Mizoram State le Assam State inkara interstate boundary buaina kan nei lai khan Assam lampanga tangin athei anga min krek antuma mase khati hun lai khan Manipur State ta zofa kan unaw te hian unaw kan nia kan ngei malo chuan nangni pon in ngai lawang tin an thei top anron chua oil po trip tam tak Manipur State chunga tangin hanron thon luta essential commodities chikrang po Mizoram State sarkarin Manipur tang hian ala lut boka khatianga kan mang an le harsat na kan to laya mintran puitu te kha tuna hian tranpui let an ngai ve ta thunga chuwang chuan Mizoram chunga Mizomi pui hom jong te hian kan chunga hanlo that to na te rul let na nisatlia mai lowin bloodline khat unaw vek kan ne ti hi lantirin an harsat na chom dola tranpui tur hian donation kan khon tuna video a thalak kan ron da hian tranpui na pek thei na kan ron tar langa tranpui na pek thei na kan ron tar lana te hian in thayang to ka tranpuina lo petrau turin kan ngenin kan som tak meu chewa tranpuina pek thaina GPay number big hi kan han soinon lenga 98622541111 a hian GPay mangin tranpuina pek thai ania
application dang mangte tan UPI ID kan ron da boka tin barcode thi scanin tranpuina hi pek mai thei ani boka account detail kan ron tarlana hian transfer application manglo te tan bank kaltlangin tranpuina hi pek thei ani bokani Manipur state ta kan unau te ai in Rainbow Mizo channel chuan tranpuina sum ron peto jongjong te chunga lom thu kan soya chuti rol chuan an ayo vek hian tranpuina sum ron pezel turin Mizo mi pui jongjong te kan ngen thau cheu ani ole khati jong kha tuntrumata na video kan buat sai thei te nile phot sela kan video thir tu ten milo share dar sakzel turin kan som chewa ti chuan loinen kol thaula Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau donia